A very good evening. Northeast window ki dialogue assuming tabi punam po han pamakta da dong socially metong ramna punam putaram nokcho goloy na ikok no na kurumjari. Ngasi Northeast window na kana nain na bidang ta pukhali bangasi ki topic PR government versus popular government hariba topic asini ko ye matam gi oiba issue da kana nain na bidang pukachari ba sumba platform asida ko ye tongan ba panelist ahumna saruk yabigani hariba ngasigi pugachariba topic asida khigi panelist ahum saruk yabigadori bisi amtang sakaminga kona takchabugi tanja dum tang laujage ahan bada khigi oja P SARATCHANDRA Secretary General MPCC ahan ba muktada oja SARATCHANDRA butaram nokchari ani subada khigi pabung SARAT retire army khigi pabung SARAT pusu taram nokchari ahum subada khigi oja PAOJEL CHAOBA editor the Imphal Times oja PAOJEL CHAOBA pusu taram nokchari khigi haukiba February tang mapanda former Chief Minister Nongthombam Birena resign taraba matungda February tang taraga humdok itself dagi khigi Manipur sida state asida khigi president rule thamki Manipur da president rule handaka thamli basi taraga mathoirak shubani adumapu laiba president rule si miyamna khigi May 2023 May tang ahum 2023 dagi laiba conflict asina maram oiraga waroshil ma purakpa ngamdabasina maram oirakanda khigi constitutional crisis machineries meham failure oirakpana maram oirakanda hariba khigi president rule si lamdam asida laki adumapu popular government amalairingai matamda miyamna adumak apamba aningbadu thunglaktabana maram oirakanda miyamna muk khigi popular government si pam mahutta president rule laklagadi hagadra haina khalami adumapu president rule laklaba matungda su muk hairuba miyamna thamluriba expectation si adumak khigi tauram liba changdudagi madu phangdabana maram oirakanda hauzik amuk miyamna popular government lakpase pamli adumakpu khigi popular government ama si khigi hauzik phamliba khigi monsoon session si gi mamang da popular government ama BJP gi double engine khigi majority oiriba khigi political party sina koi popular government ama semgani haragasu amuk semba ngamdabana maram oirakanda hauzik monsoon session sida khigi president rule si tha taruk amu extend taukiba masida lakchani ba waphamdi khigi president rule laiba matamda khoi development khara khajikti lakte habdi yaroi khigi nongmai kapnaramba kaklum anigi marakta kapnaramba nongmai gi chang handaba khulai phaba dumak khigi hills amadi valley da khulai phaba dumak phade habdi yaroi masi dumak phai aduga khigi lambi chembagi yamnamak keno tawdramaksu lambi chembagi adumak uri aduga transfer posting gi matang si su khoi president rule gi development gi saruk amoina khoi udabadi nate adumak uri adumak pu miyamna pamli basi hauzik popular government ama lakpaduni adumak pu popular government ama lakpagi mahuta February tang taraga humdoi phawa tha taruk amu extend tawri masida hariba miyamna akhoi popular government pamlabasu president rule si extend tawragli masi marak asida khoi popular government ama akhoi February tang taraga humdoi si yaudringai gi marakta akhoi anytime claim bu tawragadi semba yai masida semba ngamgani ngamloi habis ki matang da khoi kana nei ne na gidam ta hariba topic ase pukachabani yamna ngai akhoi panelist ahum saruk yabi bagi damakta ngasi ki pukachariba topic akhoi gi PR government versus popular government hariba topic ase ga mari leina han han bawang sei khoi goja SARATCHANDRA Secretary General MPCC de lakchage ozai khoi gi president rule si andaki August ki tang taraga humdoi sida tha taruk pharaga amu extend khoi February bo tawrani adubu miyamna expect taramba president rule du madu tauram libe expectation dugi chang du phangdabana marom oirakanda democracy chatpa leibak amada popular government ama leibasina yam tangai phade habagi wakhalda miyamna mu popular government ama demand tawi adumakpu majority oiriba kogi BJP lengak pari double engine government sina majority oirgasu kogi popular government ama claim tawba ngamdaba masida oja khogi lakadorba election si 2027 dani masi phawbagi manungda habdi khogi opposition gi maikai dagi su assembly se dissolve torakanda popular government ama akhoi anauba khogi people mandate ama yenglaga khogi popular government ama thambagi warol su thammi
ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ BJPꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯄꯥꯈꯠꯄꯁꯦ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯇꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ मणिपुर प्रेसिडेंट रूल से चलिब सही 2025 के फेब्रुआरी की तारीख 13 की थमखिबनी था तरुक सिदा अखोइना हामलो प्रेसिडेंट रूल थम्बो मतमसिदा प्रेसिडेंट रूल थमद्रिङै ममांगदा मणिपुर दा नोमै कामनाबा मिहात मिपुन असिना याम थोकसिदा प्रजा सिंना प्रेसिडेंट रूल से अमुक लागा खर फगनी गा हाइब वाखल सुदुम खनरमे अदुबो था तरुक से प्रेसिडेंट रूल लैले कोई शांति खर हंजलते हाइबदी यादे अदुबो कोई प्रजा मयामना पाम पोट अमदी प्रेसिडेंट रूल सिना पीबो ngамदबदो नतबे समना हर कांदा कोई मयामना सु लोइने खंगरबनी अखोइगी जिंखोंद लेरंबा हाइरिबा खनरिबा कांगु अनि सिगी नगनाबद लेरंबा एरिया की बी कया मरुइने चुचानपुर मोरे कांगपोपी रिलीफ कैम्प द सेनर एमटी सिंग इम्फाल द करिद लेरंबा कोई बेजिनाव सिंसु मोय रिलीफ कैम्प द सेन करे अदुदा मी लिशिंग हुम रिलीफ कैम्प दा पंजुरा लेरे मियोय जानी यांखै हेरा सिगरे यम कया मै थादोखरे मसिगे अवाबसिदा मतमजुदनी प्रजा मयामना प्रेसिडेंट रूल आदि फगद माले हायदा हायबेसम खनरमगदरा हायना खल्ले अदु प्रेसिडेंट रूल से फेब्रुआरी तांग 13 देगी ngasi je agast ke tang 13 de tha taruk mapung phagrabani adu प्रेसिडेंट रूल से दखोइना अखोइना पांबा करिगुंबा से फंगदबदुंग तो समना हर कांदा पॉपुलर गवर्नमेंट ngasi की टॉपिक सिमा प्रेसिडेंट रूल वर्सेस पॉपुलर गवर्नमेंट हाइबिसिदि डेमोक्रेसी हाइबनि मसिदि पृथ्वीना यानारबा ख्वाइदगि फजबा लेबाक अमबु प्रजाना खंजरगा प्रजाना ngakjarga प्रजागी दमक्ता होनबिबा हाइबा वखलदुदि पृथ्वीना ख्वाइदगि पामनबा डेमोक्रेसी हाइरिबदुनि इंडिया सिमक्सु लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हाइदना लौथोइबनि अदुबु हाइरिबा डेमोक्रेसी से पॉपुलर गवर्नमेंट अमन लैबगी फजबा अदुसु अखोइना खितंग ममी सांगिबो ममंगी मेगी 2023 की मेगी अहुंगी थोगोक्सी थोलखिबसिना मरम होइदना मतमदुदा मुक्सु सरंग खोइरांगनबा अदिगिदि मणिपुर लेरंबा लुसिंगबा कया समना हाइकंद चीफ मिनिस्टर अदुदु कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए मैम जिजु यामन होनबदि माली अदुबु होनबद ममी सु तागिददना करिगुंबा अवोन पुरपंग ngamgidaba iranggi laksan ngamgidaba शांति पुरपजे सुंगम ngamdabadigi masana lakpa tabani president rule se maramdi constitutional crisis hoire लेबा आमगी लॉ एंड ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट की मेसिनरी जिंग चलाइबो ngamdre मिहान मिपुन मयाम थिंगना बिग्रेदुने अहिंग नुंगदि नुंगदांग इसा इशु जिंग तुम्बा लारिक पाबो यादना तोंग दांग कपनरिबा अदुदा सिरेगा दा सिरेगा मतमसिदा पॉपुलर गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी की फजबदु कारिमत उत्प ngamdana प्रजा मयाम जी वागे बिसिदा प्रेसिडेंट रूल थमगरे प्रेसिडेंट रूल जे थातरुक थमे प्रेसिडेंट रूल हाइबसे तसेंग हरकांदा यामना फजबा मियामना पांबा अदुगुंबा मदि वइदे मियामना पामनरी दि डेमोक्रेसी जिनि इलेक्शन तौरगा मागी मागी पामजबा लीडर सिंह ग्याल लोकसिंग लैबा मोइना खंजबा लीडर दुना लैबा नापुदुनि पामजरी जे अदुगु प्रेसिडेंट रूल हाइबसिदि तसेंगनादि सेंटर दगी लाखपा सिंग दुना मखोइना लेंगांग पनी अदुना अखोइगी अपामबगा मोइगी अपामबगा से खरदि दम खंगबजु वानागनि अंडरस्टैंडिंग जु लैरोय
अदु पर्सेंट रूल से अखोइना खलंबदा पर्सेंट रूल लापदा शांति फंगनी हाइना खलुबसे था तरुक से होग्र मतुंगदा हौजिक पर्सेंट रूल लेबसिदा अखोइ होय सेंटर की गवर्नमेंट लाए अदु तौदोरे दा तौरेसु याम हाइने अदु अखोइना याम नुंगाइत्रिसे अखोइगी रिलीफ कैम्प दा लेरिबा अखोइगी नुसिजरबा मितैगी चिलिनाउ सिंगबु ओरेसु अमुबु ओरेसु रिलीफ कैम्प दगी मागी लेकाय मागी युम मागी खुंगंगदा हंजनबा ngamde पर्सेंट रूल था तरुक लेरसु अदगी मु अखोइ कांगपुकपि फावरगा मोरे चुरचानपुर अमत चटप ngamदन ले पर्सेंट रूल हाइबसी तसेंग हारगदी इसेंग सेंगना स्टेट अमद करिगुंबा कॉन्स्टिट्यूशन के करिगुंबा अकाइबा म थोलक तारगदी मसे खुदक लायंगनाबा समना हारकान करिगमे एक्सीडेंट म थोलपु मतमदा फर्स्ट एड पीबगुंबनी पर्सेंट रूल सिना कुइना चलाइबजु लेबा कैसु शांति ओइरोय नुंगाइतबा पेंदबा मयामनो अरुबि थारकनी अदुदि था तरुक सिगी मनुंगसिदा अखोइना खलंबदु था तरुकी मनुंगदा सेंट्रल गवर्नमेंट फजना कंट्रोल तौरादी मणिपुर शांति लेरनी अदुगी मतुंगदा अखोइ अमुक इलेक्शन बु तौरे नत्रगना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा बु सेमे अखोइ शांति लेना अखोइ नुंगाइना नुंसिना लेरनी हाबिगी थाजबदुदी होजे कानि अदुगी ममी याम वाना लेरी होजे फावबदा अखोइ पर्सेंट लेत्रिगै ममांगदा लेरमबदुगा होजिका पखेट खेनबदी लेते अदुदा मुक्सो आइना पर्सेंट रूल सिगी मतंगदा हंदक पंगथोइबा पार्लियामेंटसु लोकसभा राज्यसभा अयाबा पीरे पर्सेंट रूल था तरुक से सांगतोपा अगस्त 32 दगेना मदैदा आइना याम हंगबा क्वेश्चन अमना होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर की नित्यानंद रायना सुमाइना है द स्टेट has witnessed only one single incident of violence since the imposition of the percent rule. Percent rule lakpadagi, percent rule laibadagi, akoi Manipur da hana sunaba mayam lepkhare. Sumnagi incident amang khaktagi hena thokidre na. Handak Rajya Sabha da mama samangna speech pigeba. Adu wirdi karigi masana Manipur da irang amta thokdre haidana अपर हाउस राज्य सभा हायरगा करिगी पर्सेंट सांगतोइनो हाबि क्वेश्चन जे खन निङाइ वे होम मिनिस्टर ना मणिपुर इरांग अमत थोक्तरे था तरुक्सी मनुंग द सिंगल इंसिडेंट अम खक्ते हेना अतोप थोक्तरे माम सांगन लाउथोक्रे अदु लाउथोगदि इरांग लेतरेना इरांग लेतरदि इरांग लेबदुगी दमत पर्सेंट रूल थंबनी इरांग लेतरबबदुदा करिगी पॉपुलर गवर्नमेंट सेमक्त्रिबनो अदुदि पॉपुलर गवर्नमेंट सेमनिंग दबगी वाफमला नत्रग मणिपुर लेरिबा अखोगी इलेक्टेड सिंगजिना पॉपुलर गवर्नमेंट जे सेमनिंग दबरा नत्रगना मखोई मसेंगी मनुंगदा लौतुनबदगी पॉपुलर गवर्नमेंट जे सेमदबरा तसेंगना कोई प्रजादी पॉपुलर गवर्नमेंट याम पमजे मरमदी अखोई खंजब मिहुतुना लेबा ngakpa हाइबजिगा मसंग मसा खंगनद्रबा लोली फाउनद्रबा खुंगंगी इसल इचेजिंग खुरा मामता दजिंगदुगा आधि लाइब आईएएस ऑफिसर मयांग सिंगदुगा कम्युनिकेट तव हाइबजिदी होय कनागुम खरंग मसु मसिदी याम अवाब थबकने खुंगंगी लोकल एमएलए अमदी मिनिस्टर दी खुंगंगी प्रजा सिंग फी फजब सेचद्रसु लुमी सिंगदो चंगजलगा अखोय सि पामे अखोय सि तवबियो ना हाइजबद ngam अदो होजिकिसिदी अखोय आईएएस ऑफिसर द करी तोरोनी कोई खुंगंगी प्रजा मयामनो सिगी फिवम जे लाइबिसिदा कोई प्रेसिडेंट रूल से सांगतोक्ति सांगतोए नमो हाइरे याम सांगतोहनिंगदे पॉपुलर गवर्नमेंट याम लेहनिंगे अदुबो पॉपुलर गवर्नमेंट करम कांद लाकदनो हाइबदो नोंगौबिना कोई नोंगाइबदोना कोई मणिपुर प्रजा सिंग से याम ngairमगद्रा हाइने खले आई हमबे राउंड साइ सुम टेंशन जगेको ओके थागे चलिजा मखा चतजबोइन आई पाबुं सरत लाकजगे पाबुं नाकलमरोमदा हौजिक कोइगी डेमोक्रेसी चटपा स्टेट अमदा लाइबाक अमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाइबा हाबजे मियामना पामले दुमकपु हौजिकसी सांगदोर इबनिना हाइदी था तरुक फेब्रुवारी तांग 19 सिदगी अमुकसु सांगदोरक लगदी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेम्बा ngambagi कनो से लाइते दु यामना येंगबदा दुमक कोइगी बीजेपी की माइकई दी मखोइना थंबगी वारोल की मतुंगिना 2027 सिदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अकोगी फंगलगांदा लेंगाक सि मखोइना मु सेमगनी हाइरी
अदुमकपु करिगुम्बा प्रेसिडेंट रूल सिना अदुमक था तरुक तरुक सांगदोक्तना लैबा तारगदी पाबुंग मसिदा बीजेपी के ओइना डेवलपमेंट सी लाकनी हाबा उदे हाबजे मियाम की स्पेकुलेशन नि हाबदी अदुमक सांगदोगदी बीजेपी दा मांगिबा थाजबसी खेन हेना मांगसलपना मरम ओरकांदा बीजेपी दा वोट लेपिनिंगाई फावबा लैरोय हाबसे मियामना अदुमक हाइनरी पाबुंग सिंग मतंग पाबुंग गे वरोजे करी कमाइन तम आइना ngasi yingbiriba amasung dabi to khwai khunung pum khoramjeri amasung ngasi thamjerbi bafamji yamna pungning changna amasung wakan khanthani maramti aina itihas ki thaina ki itihas ki wapam khadap thamjake isagi kano answer to chun pijake akhoi manipur da ihalamba chief minister ge 5 July 1963 gi warapani ngasi bawda akhoi gi 62 chahi humbu ga nitoise masi अखोई गवर्नमेंट से मथम मथम पालक गवर्नमेंट से पार्टी तरे सुखरे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मणिपुर यूनाइटेड फ्रंट ने मणिपुर पीपल पार्टी मणिपुर हिल्स यूनियन MACP समता पार्टी BJP होजी पाली बसे चीफ मिनिस्टर से तरे इंथु सुखरे अदुवा अखोइना ngasi बौदा लेरिबा PR से इंडिया दा अखोइना PR दा मकोक नि टॉप नि अखोइ से फतेबदा नंबर 1 ओइदबा मणिपुर नि PR दा अखोइ मको ओइरिबा number of days PR से 2330 chahi manga ga 5 years 140 days ne akoina chahi manga ga 140 days PR leiri ba manipur da chahi yankhai tere si manung da congress ne 40 years pale congress ne khwai dei akoi manipur da pali base aduga atopa party sina political party taruk sina chahi tara tere se moi ten pale akoi khwai dei nga po mana मणिपुर से PR से 1967 दी होगे बसिना मथम मथम चाही अनियुम मतुंग PR से सुम लाएबा एक्सेप्ट इबो बिनो पानखि मतम चाही मंगा सिना कंटिन्यूसन PR लेखित्रे मदु अमरोम दा लाइव फबनी मणिपुर गाइगदर पार्टी अनि मखि होइना अदु मोइनामक आइना इतिहास की मतियम पंजके कांग्रेस पार्टी है महात्मा निना हरमेबा इंडिया ने इंडिपेंडेंस फंबगा कांग्रेस मुथलुको न हरमेबा मसी आइना पा लारी पाजब खंगजबनी मरमदी इंडिपेंडेंस फंगद्रियादी कांग्रेस पार्टी से अदुम करप्शन न लेखराबा करप्शन ओइबनिना करप्शन की एग्जांपल है 1947 दा कांग्रेस की एजुकेटिव मेंबर 15 लेबदा 13 दोइना प्राइम मिनिस्टर खनबगी नो इलेक्शन तोरिसे तारा मंगाई मनुंग लेबे छिदै तारा दोइना सरदार वल्लभभाई पटेल दा प्राइम मिनिस्टर खलेबा नेहरू न वोट अनि का फंगेबा अनु वोट अनि फंगदो अदु प्राइम मिनिस्टर इहालन बोय ग्रेतुनी अदुना आइना हाइजबदी मसी आइना सुमलारी पारुब थंगजरपनी अदुना मणिपुर दसु चही निफु मक्सिदै दा अखोय कांग्रेस न पानब छिदै मणिपुर से अखोय की कैंसर की लाइना गदौना करप्शन सिना अदुम लोइनमक मिपुम खुदिमकता खुनाई से करप्शन की कैंसर नारब लाइना की खुनाई में समानरे अदुगा अंगक मने इंडिया की पॉलिटिकल सिदैदा नेहरू की फैमिली सिना कांग्रेस पार्टी सिन सही यांखै पाले से जवाहरलाल नेहरू सही 13 पाली इंदिरा गांधी सही 13 मु राजीव गांधी सही मंगा मनमोहन सिंह सही 13 अदुदगी लाल बहादुर शास्त्री सही 2 मु नरसिम्हा राव सही 5 मु पाली चाही यांखै मुक्सिदैदा नेहरू फैमिली न चाही निफु गो हमदोय पाले चाही यांखै मनुंग येंबियोबा इमुंग अमना इंडिया से चाही यांखै मनुंग 43 years पाले अदुना येंबियो इंडिया दे चाही कुनग निपान जन ऑटो जनता दल BJP न होजी पाले बसनी अदुना होजी इंडिया दे ले पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल पार्टी तरुक ले रहे स्टेट पार्टी दे 58 ले रहे अदु अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी दे 2763 दी 2007 ने 63 ले टोटल इंडिया दे ले पॉलिटिक्स से 2827 ने यंग बियो इंडिया से अदु के मते अखोय से मवंग ताथबा लेबा मनी डेमोक्रेसी ओरसु डेमोक्रेसी इंडिया की डेमोक्रेसी मनीक्रेसी यारी सिनी पैसा न मणिपुर तौरसी पैसा न मी लेरगा मणिपुर दे इलेक्शन से पैसा की मेला ने आई हजके मदुगा इंडिया मणिपुर इहालंब इलेक्शन पाउंडो 11 June 1948 ने मणिपुर इलेक्शन पाउंडो पसी इंडिया ने चाही मरी की मतुंगा 25 October 1951 ने इलेक्शन पाउंडो है अदुना इंडिया दगी मणिपुर ने याम चौखटपने अमरमदा दी हौजी PR थमलिबसी मरुय बोफमदी अखोय मरुय न चिप
हानदगी उन चिक्ति थिदे नंगा सिबोदे तौरी बसे चीफ मिनिस्टर चौकी मुनबई ने कैसु नति निंथौगी मतमदना सिंहासन मुनै हौजि मतमदना चौकी मुनै से ख्वाइदे फाबदुना चीफ मिनिस्टर दी ngasi PR si lawe Manipur ख्वाइदे फतब मीदुना चीफ मिनिस्टर ओइबा मदुदगी मयाम से अदुदगी क्राइसिस से लापनेबा अदुगा अतोप वाफम नै हाजेगिने दिल्ली द कांग्रेस वाले मणिपुर कांग्रेस पान के बीजेपी वाले बीजेपी पान के वाफम जी मणिपुर की अखोई सिदा अखोई की माइंड ले पॉलिटिशियन ओरो प्रजादसु ले आई हिमाचल प्रदेश हाजेगे हिमाचल प्रदेश द कांग्रेस नद्रगे बीजेपी पानो चाही मंगा देन पालन दे फने आम फजन थबुक तोरसु हंत कांग्रेस चाही मंगा पानी मथंग बीजेपी पागन मोय चाही मंगा सुएन हेलन दे अदुना हुजी इंडिया दसु इंडिया द लेबा स्टेट कुंथ्रा सी मनुंगने कुंडी 20 देबा रीजनल पार्टी ने पाले करा खक्तनी बीजेपी ने पाली से मासे अखोई नॉर्थ ईस्ट हायरसिन स्टेट निपान से द स्टेट मंगा दी रीजनल पार्टी ने पांजे देना बीजेपी पाले असम ने त्रिपुरा ने मणिपुर दने बा अद नॉर्थ ईस्ट ख्वाइदगी सोथरीबा ख्वाइदि फत्रिबि मणिपुर ने बा आई इसामु यावी मसरेद आइना मी अतोपदि हाररोय अदना अखोई सी इंडिया ना हंदक्सी अदुकी मतिक थवोइद्रे उसित्रे को अदुगा अखोई नुसीबिद्रे बको सुदैदा अखोइना मसदैदा अखोई MLA सिंगने दिल्ली चलगा ममाइदा कोलम नंगबु इकाइदा फंगद्रबा अखोई प्रजाबु मणिपुर योली बसिनेबा इन ख्वाइदे नुवाइजदबति दिल्ली सेटपि करि दरकार लेके अखोई प्रजागी सेवा तबुयोबा अदुगा मणिपुर दे ले पॉपुलर गवर्नमेंट असिदि ममिंग तगिनी को मणिपुर दे ले गवर्नमेंट मियोय खरगिनी मियोय खरगिदनी अखोइना आई चही कुंथ्रामु मणिपुर ले फिदाई आई हौरफम सारफम लोइनम खांगी मणिपुर दे लेरिबा MLA मयाम से मोय कमाय तो लेरमी हौजि करी लेरदि फजन खंजेबको अदुना काशी आई सी पब्लिसिटी हाइजनिंगदि अचौबा हौजि ठिकादार सिंह बिल्डिंग अचौबा प्रोजेक्ट अचौबा सिंह से मोय MLA फमनाइबगी हक्तनेबा ममिंग ना थोबम लोरगा मसी प्रजाद उच्चाइबनेबा उच्चेगी ने मतमम द फमनाइबन उच्चारे प्रजाने एसे चाइसेलगने मोय खंगदनेबा प्रजाने एसे चाइसेलगबम यारोखिनेबा मदुद मयेक सेंगकनेबा अखोई सी लाइ फदिबिरो अमरोम द प्रजाची लाइ फदिबिने खनबिबियाब्रो अखोई लाइ फदिबि नते हौजि लाइ फदिबि तो मथय पालखिनि मदुद खंगदबनि अखोई कनोसी अचुंबसे आरानबसे अदुगा सस्पेंशन ऑपरेशन हौजि प्रजाने ngasi वारिबसे कांग्रेस गवर्नमेंट की मतलब साइन तौरमनेबा मसी अखोई रीजनल पार्टी मा लेरमदि साइन तौरोएबा मसी मुचोय फजन हाजेगे हौजि ngasi इसा 260 सिगी बसे मसी MLA एमतना मखोई स्वराज चलेबर मो इकाई खुन बिबि यावबिराब्रा मसी सिरबसिं लाइर मचा हंतनी इना खुन मचा मुसिदे सिदैदा मोय लाइर मचासिं न मणिपुर सिंगा इबनी लाइर मचासिं ngasi सुनोमगा इना खुन मचा चारिबनेबा मसी खंडगदमनेबा मोयना मान चारिब साक्तो थारिब चारिबदो सि कनान तोरबु करी खितंग वखन म खंडबम चंगी मदुन ngasi मणिपुर पुवारीदा ngasi हेक हौबदगिना मणिपुर इतिहासदा ngasi वद पारि हाय नुवाइना लेबि मतंगसि याव याव खिति को अखोइना गवर्नमेंट सेम्बा फमनाइब खनबा हाइबसे अखोइ प्रजा नुवाइनबनि प्रजा नुवाइन बंगम्ब्रो मसा मसागी लंथुम पैसनबा अतिया योंग लंथुम पैसनबा अदिन मोय नुवाइना होना जबंग हतनी आइना हाजबदि अखोइना यामना सांगना हाइद्रबसु हौजिक पॉपुलर गवर्नमेंट नत्रग PR हाइबसे फै नत्र फते थबो खुदेम के अफब लई फतब लई को PR के सो फब लई पॉपुलर गवर्नमेंट सो फब लई अदो पॉपुलर गवर्नमेंट द सो याम कोइना सांगना 60 इयर्स सिदा पालक 70 इयर पालक सिदै द मखोइना प्रजागी द मत ngasi इसिंग बु बकपि पिथक्रिसिने बको इसिंग बु पिथपंगमति मै मुली लंबी छोरक चटपि याति मसी करिनो हाइबि वानि द आई वाफम सि हाइजरगा हाम राउंड रेसिनजके ओके थैंक यू वेरी मच मखा चथजबोइना ओजा पाउजेल चावबदा लाक्जगे ओजा पाउजेल चावबना कलमरोमदा अखोगी लाइरिबा खोगी नेशनल पार्टी अनि खोगी कांग्रेस अमदी बीजेपी सिगी कनोसी पाबुंगना याम मरिक चुंबबदी थंबिग्रे सिदा आइना ओजा पाउजेल चावबदा लाक्जनिंगजे हाबिदि खोगी तसेंग हारकांदा थोगलाइबा खोगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगसी मसागी डिग्निटी इंटीग्रिटी अदुगा ट्रांसपेरेंट ओइदबा सिन मरम ओरकान ngasi लेबाक से कांगकोंग चाइबने दुमकु पाबुंग हौजाबा नेहरू की फैमिली द चाही यांखै पालपदा चाही हाइबा कनोगी से द चाही 43 दि नेहरू फैमिली ने पाली अदुगा नेहरू ने बोट
ani khak tawraga mana dum ahamba president prime minister of India oigribane masigi matang sida aina oja paujel jawda lakchani di haidi corruption ji hauji bije haidi dumak congress ki matam dasu corruption si tawde habdi yaroi BJP ki matam dasu corruption si tawde habdi yaroi even BJP ki matam da anti corruption cell hangi madu thabak oina mingthina pangthokpadi ude ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯕꯨꯡꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ 2003ꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯥꯔꯇꯥꯏꯠ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ Congress matamda maru hulambasi BJP na ising na dum makong somdre ising chaidra leire habe sige phibam sida sumaina sigi national party ani sigi situation sida dum leire ga di hojik Manipur gi context ta yeng kan da oja paujil chaw koi popular government ma athuba matamda halakani have gi thaja se lei comment taw ja adu chone halarona koi gi tha hybrid extension tower bane ado koi kut ke shulete koi po haina wa ni it's not in our hands ai tare ko mayam na nungai ta ba pn da ba political party gi rhetoric sai tare ko ado dum ngang ne ado as an observer or target akoi the factor based out ta ne ado target di hujik le film da koi gi Manipur da popular government am la han ba hai si koi kut le ro question ko like there kai no hakan da di akoi hujik option lete Article 356 in Salais. Adu itagadi kanano say to this the president. Not wrong. President can control to be prime minister control to be prime minister can control to the party control to ne. Party control to ne. Nam tawa to the rock hungry but I am to vision. I don't know but the Tasina I can the high independence gi hoy tang trama the lactose hoy Modina Magi mayam the cano kar hijabutare. Yam not in a mom, the Queen Tav the go. Quigis. Miam the gee cannot be you kind of go. Quiggy. My views be you. Handing gay independence data. I do a target the Aquay Manipur is a high segger, and the Modis have no heavy Viadora. Not wrong. Manipur Matang the Wamong River Prime Minister Haitara. Sina, Mayam the gay handing gay hangel. Manipur Miam Kolau Tabi Revolution for the last 2 years go. I do her target with the Miam that labor paint Lauri Kapi or Wari Miam say came with Rebra. But whereas Mokoi Masagi label Lengatuna Masagi cannot sing Yumdo Senamangam de. Karam Yumno where the house has a majority. Not wrong. Aduga supporting Miam Yorne. BJP supporters again, BJP supporters again, any party nata. Quarters case me amlation. Other lecturing pointy, as I have double engine government hypothetical, kind of high kind of high high. See double engine government, see the bus tower river, when is high driver high. Bus tower drivers the queen passenger meam to Aduga Toba can't see the local tire. Lokata was the meal Chaniga something Shiramanico. You could have something to 30 Aduga 6,000 injured area. Target the Madugi driver to responsible over driver wherever. Where they go. Other the Mawan steering with them steering behind Gitamam. Hang me along. So Alaba, Hikaraba, Tugaraba at the same time. Manipur gi ngasigi Patriots Day the object of bukan the koi kan dagi any central leaders haitare sigi koi the smash mind tong si koi thona pha ba du ni kan day to be remembered kan heavy brow to be brow akoi the paraya gom don akoi thadu kan si the akoi gi moi thok pa dum tong na journey hatok na koi military exercise to kan si the ano equipment ano intelligence ki poche me ama ko to kan si koi Sanapam Haiter.
army amadi khulai pai basing sigi atopa paramilitary amadi central forces armed forces sing sigi akhoi exercise to ba am nungai ba jaga am hajab tar of course moi to chen pa phangwani adu learning point with the akhoi nahan engong hajare India gi military power says the akhoi 70,000 troops ne hane gi level sing duga ha ta gadi so more than about 1 lakh layer population high ta khulai pai ba pa ma ga akhoi military ni panga mani ne adu even lesser than that because cookie me am la chakram ne ko really lacing ada gadi tang manga de gi aeroplane no khonjala khiba me am du kedo lei why they remain a mute spectator natra kai no witness adu di akhoi na hangyening is di hoje ke haiba ngasai gi driver amadi magi driver du gi party haja batare ko se miam na thajara kan da amu nang steering ngong payo akhoi miam amu tongge haina tongal to ibra adu neba adu akhoi tongjining re in that particular kano haitare koi vehicle manam di akhoi mang do ure akhoi thena jare akhoi shoe adu collateral loina akhoi loi choi ngata ne Zapau jel maram tang thasage masida miyamna BJP da lairam ba thajaba se mangchil lakpan maram oy zapau jel zabu ja hai moina thobo gari tongdingdre afa driver natrabani na hai adubu Manipur da thauri ba gari hai di driver hai tar de koi national part koi option laitaba Congress ka BJP ga adegi koi regional party hai re koi hoji sida su full of messy मैम लाइब मरम हमना ओरकांदा कोई रीजनल पार्टी मा मपुंग फाना थोलक पंगमदबा अदुमकना पाबुना सुपन बिरी दुने कांग्रेस की माइकई दगी असोइबा मयाम हम लेरगा सु कांग्रेस नत्रगा कोगी बीजेपी अनिंजी इधर अमन नत्र अमनेबा चही 35 पालहलेंगे चही 35 दो पामद्रे बीजेपी मु तौरे हजे बीजेपी जे मु टेन्योर हंदक अनि सुदोरे मथंग जे मोय अदुम लाइबा कॉन्फ्लिक्ट से लोइगेरा moi absolute majority moi phanga lenga moi semni no hairi ne ba sina tak padi option je laitam ni na option je sulai laite ba khoi je national party ani koi si matang chi da tongning de har sunga sai nakalam rom da ngasai asoi ba mayam ma tawram ba congress da am thaga ka doine ba khoi je upai laitradi regional party ma tholok pa matam da mu japau je chaw koi ni yeng ya do je ngasai chungthok chungjin ji di yarim ni na हम बीजेपी दे ले पसु कार रोय कांग्रेस ले पसु कार रोय मदु इतार दी कोची रीजनल पार्टी में थोलक पसि दे मसिदा जों अदुम कांग्रेस की बीजेपी दे तौरगा ले प अदुम चोंगजलागा दी कोई हाइना बलै बदो हाइदी all wine in the new bottle exactly अदु ता दोइने बा कई थंबिनिंग जपाउ तो चावा see कांग्रेस का बीजेपी का they are all alike ko they are bourgeois party ko capitalist party sen paiba adu gumba sen paiba adagi kata power room le pa kamotin but they are both sides of the same coin haita amana ashok ni amana number ana politics de ke mem full stop le ten haidu ne ko congress le mem atani hujik BJP yor mem je mom da ka na trona former chief minister congress de minister of mini then defected to BJP adu akhoi ngasagi hujiki hosna highway wahang di matung in de mayam da hujiki lesser evil haitare congress ta yawna phabra na tra BJP yawna phabra adu political party so we is the pasar sel ni na party ki donation mayam to duri party ki funds lakani BJP ki jo and electoral kano mayam di yom ne akhoi gi moi da thadari funds mayam di yom ne adu ne ba akhoi gi over scam ama akhoi kano reporters collective ne puto piro hujik sum ti yembu election gi scam Maharashtra gi kano rigging Bihar gi adu gi to lay even EVMs mem to akhoi gi election commission gi kano phaktan taran to abudi ya measure potom le adu political party gi my objective ti lenga pai ba adu lebak pai ba habne adu ga taseng ha kana party na chakola kana mapang kala kan si da akhoi gi senung ba ain mem sema kan si da but objective to kai no have kind of public amadi society sigileba under the constitution of India sig matung ina koi semu da pot me am adu to koi gi house me am khanari so upper lower whatever adu gi pot na tabi di ngasai gi regional party ha kanai kitan lothok shram ngi go akoi nam surprise oi boya pot am lak da khale kitan nakshal pa ko manam di ngarang hanju kui dingai da koi gi city convention center da so program to adu molomoki kon akoi gi Nagaland based oiba BJP ki national spokesperson oiba no pam ma tok thue BJP ayong re
अदु तागदि मोलोमोकी कोना नेशनल स्पोक्स पर्सन ओइबनो पामाना आई बीजेपी पामद्रे आई नॉर्थ ईस्ट तगी ओइ तागसु नुई आई यानिंग्रे माना फर्स्ट ने को अदुगा अचोबो फममने नेशनल स्पोक्स पर्सन गाइजे बीजेपी अदु मा तोथुए तोथो कांजे कइना मा मोगिसु विजन नम लेंगोनी हाबदे कलेक्टिव अमा हाइजब ताले को करम कलेक्टिव नो हागरे मणिपुर खतंग नतबा अतोप लम्या पुला कांसिदा रीजनल ओइ पॉलिटिक्स हाइताने स्टेट ओरिएंटेड ओइबन तब ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न साइड हाइतारे को अमाइन तौना अखोइगी पार्टी अमा तोंगान थोरप याबगी मय अमादि अखोइना सुम कुपना सुम येंबा कांजे उइ हाइतारे सो हयंग कइंग बीजेपी दे बोल लेपसु कारोय कांग्रेस लेपसु कारोय अमादि लेपसु कारोय हाबा कांगु दुमना खंगजरे को बट masagi all wine in a new bottle na taw new wine in a new bottle anova candidates anova regional party amadi anova voters sing han in mind yaro akoi keno phatte ha bje minister phatte ha bje akoi sa da su amrom da hai kan di akoi na thai khlu ngata ne then if akoi na miyam da moina le sen pirga vote ka ta di pare public music suffer to ko tawrishne adu ta da akoi na mathang da corruption na kitang handara kan sida pasado low ta ga su sen low ta ga su thadum thoko jaga thadabi bai tar to eligible can manipur da bu handa hujika ta habi ne if memory serves right akoi gi machine pass di akoi gi professor ni ade ma di retired serviceman ni or he is an intellectual among the vote thadabi ro she ma ka hal je kya le ye ani sa पाउन साइबगी न खोइगी मागी बैकग्राउंड सिंग दि लोइना म खोइगी मयाम नि खंग खन रंग आतनि न हाइब हाइब दो अन पॉलिटिक्स हाइबजे मणिपुर की हिस्ट्री दा सुम यंग बुकान दि अखोइगी 1948 ता अखोइगी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेमिंग इस द मिनिस्टर का थम्बा कान से द मिनिस्टर सिंग सुगी बैकग्राउंड द अखोइगी दुकान अहम लेबा दुकान मई लेबा नथगा माजी सेन गिदंग पाइ तागदि मा मियाम थौ तोंग मनि लौमिना कमाइ तोन पॉलिटिक्स संगु दोनो हाइब क्वेश्चन मयाम लेनेगी हाइजे बतारे को अदुना अखोइ मीडियम ददि बोल लेबदो न पासदि सेन पाइदबे यादे मादि मियाम द सेन थादबे यादे अखोइन जुख लौदबे यादे हाइबगी ट्रेन नम चननि से मसिगी ट्रेन जे थुगाय तागदि मणिपुर होजिगी वी आर अंडरगोइंग अ लिटमस टेस्ट हाइतारे यु तो मसिगी चना बिसे whatever congress वगैरह मोइ अफो कैंडिडेट थुलकनि बीजेपी की जु कैंडिडेट अफो थोक्सरकनि को बट ए गुड कंपटीशन हाइतारे फेयर कंपटीशन विदाउट रिगिंग अदुगा अनौबे इलेक्टोरल 2027 गिसे सिदा अनौबे इलेक्टोरल लाक्तु सिंगसिदि मोइ वोटर सिंगसिदि पसान लेबे या काम या दोरिगे जै ट्राइ पंच रो बक्सिंग हाइतारे को अदुगी मणिपुर की सिचुएशन सिदा अमु हन्ना मसागी ड्राइवर सिंगदुदा अखोइ मियाम नमु एस अखोइ तोंगे हाइदोरिब्रा अदु तागदि अखोइगी choice is very clear ai sai ai tong ning dre tong mi sing tong biro but akhoi kai thoge bus ru kai thu tar ge kamai tawge hadi akhoi myam mamang da tai na tro ana mathang la tu peno si jeng hi na sen point tham jage okay thank you very much ai makha cha tha boina oza sarachandra da lak jage oza sarachandra na kalamorom da akhoi hoi history su nei ne da badi yad ai di dumapu hauziki oina di lairiba khoi gi Maitai Kuki conflict sigi already Nariva Nabama Kudak Tamagi first aid Piraga Anabasi diagnosed Toga Layenga Matam Jan Hidak Tabasi Bayam Darkaroris Adumapu Hauziki when the high Basinsi Ekoi Laiba conflict sigi Warushilama Purak Nabadi Pali Balengaxi Maikay the Gidi Ekoi Masigi Chapchaba initiative low with the Udre Adumapu Duma Koina Ubada Congress amadi ruling amadi opposition gi mai da Congress na si soiramba BJP na si tawba tawda si wari ngak tane baza khone tari se khoina pam si miyam na pam badi hoi Congress hoire Congress ki spokesperson na su yam toina adu maktam bala hoi akhoi ge soiba leiba do akhoi ge soiba leiba do hujik soigre harga dia soiba du BJP na semdok piro haiba statement ju dum Congress ki mai da gi yam na boldly thamba spokesperson na dum yawi ko masi ki da mak su ko ye dumak Congress ki spokesperson ju ikai ba kumna bokjari aduma pu tangai phadana hosiki wena di lairiba situation si da chap chaba diagnose tar hidak thaba duneba si ta wada ba thabak si pali ba lengak sina Congress ki asoi ba leiram me haidana chap chaba magi treatment bi da ba diagnose ta udana hidak thada ba Warawishina Purok Pangam da Bahabisisu, majority Oiba, BJP, Lengaki double engine Oibisisu, Nakalamram da Masisu Prafiel Mani. Masimangna was at 2027 elections a quidre. Masida was Agi Maikadaki.
हाइदी अखोगी MPCC की जनरल सेक्रेटरी मोइना लाकदरबे 2027 की इलेक्शन सी ओजा स्पेकुलेशन हाइगद्रा एक्सपेक्टेशन हाइगद्रा ओजा मसी करी कमाइनी यंगे कोई की ऐसी होसना हंगीरी वो क्वेश्चन जे फजेला yam nangre ai khumzareke adu si khumdri mamangda ai yamna mari dina chade ngasagi panelist amana kai khumnar panelist amana akoi Nehru family adu du na congress ta dum haibi budo yai ke sukai de haibi history da leire smai tore hairabani murda adi matan indi singthong ninge waru bibe ya de okay exactly haibidi Congress na sahi sang na pan ba haibisida Congress na corruption tawrami adu tawrami haibigi su koi panelist na dum haibi Congress na pala su BJP na pala su corruption de dum tawi Congress na corruption tawramaga BJP matamda corruption leite haibisidi hainati hena dum hinkal ena dum haine aduga अखोई की ngасai कांग्रेस न पालंबा मतमदा होय कोइना पालमी अदुदु हजरसु कांग्रेस न सांग न पालंबा मतमदा आंग फंगबा इंडिया मदि वहेलमे समना हायदा स्पेस टेक्नोलॉजी अदगी नेवल फोर्स अदे इन्फेंट्री फोर्स अदे इंदिरा गांधी की मतमदा ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर की रिवॉल्यूशन डेजर्ट मयामदा गंगा की सिंग पीरगा समाई तौदना agriculture की product में याम हैंकर हन की बखोट की बा सुंबा फजा याम जो कांग्रेस न पार्लियामेंट में तब जो आक्ट तोरम्बे या तोरम बने अदेगी कोई की डिजिटल इंडिया का लाइव जो कोई की यहाँ नंबा इनोवेशन तोरम दी राजीव गांधी ने हाई बाबू दी यार बनी इंडिया की समाइना अदम तोरमी अदो फरे मसीदा हाइनरुबुदो कोई साउनरुबु नते सम हाइबम थोपगी सम हाइनबनी अदिगे कोइगे कैनोदा नसाइगे सुजे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जे कांग्रेस ना होदोम बने हाइबुदुसु होय याय अदो नसाइगे होदोमजु मखाताना चथरि जे कैनो हाइबजे कोइगे इकाय खुमनाबो फॉर्मर CLP लीडर कोइ सारिबो बि होय तोंगान तोंगान लीडर के आनसु नखोइदि मखा तब करी तौरी है क्वेश्चन याम हंगरबनी मसिदा आई नमुसु तेनगर मतम जामेना ngang तुसु आइसु मतम पामुरे अदेगे कोइगे ओजा पाउजेल चौबना जो हाइरमी कोइगे कैनोसे पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लापा हाइबसे कोइ प्रजाना ngamगदब नते न सोय मतसु याम सुमे अदुबु पॉपुलर गवर्नमेंट से समना हरकंदा होजिक लेरिबा MLA जिंगसिना लाकदबनी अखोइ प्रजाना पॉपुलर गवर्नमेंट लाकदब लापगी लंबी अखोइना लंबी थिबा फंगय होजिक लेरिबे MLA सिंग हाना मंत्री वरा मजु सेमिसर मजु फितिलो MLA द लेगरे रूलिंग बु वगेरा ओपोजिशन बु वगेरा लेरिबे MLA मैम सिगे अचोप दायित्व ले समना हरकंदा होजिक मणिपुर की असेंबली सेगमेंट हुंपुसिदा मंगा अम कांग्रेस की लेगरे ओपोजिशन वइना 55 से पार्टी अम बुइगेरा रूलिंग द 55 एन ले अम बुदी लेखिद्रे ततु बिरोम दिगे यांखै मरी दि ले यांखै मरी जी लेना रूलिंग की यांखै मरी जी लेना करिगिनो हुजिक पॉपुलर गवर्नमेंट अम सेमबो ngमदि मसाइ दे याम क्वेश्चन जी याम हंगनिंगाय वइगरे हाइनिंग याम हाइनिंग अदुबु मयामांग द पाइ हाबिदुसु नुवाइबदि नते हुंपोगी मनुंग यांखै मरी लेरगा पॉपुलर गवर्नमेंट सेमब ngमदब हाइबसे मसाइ द फैक्टर खर सोइ लेरमने मरमदि सेंटर गवर्नमेंट सेमनिंगदबमा अनिसुबदा हाइरिबु यांखै मरी जिनबु सेमनिंगदि सेमबा याबसिदा अखोइना तसेन हाइजबुदि नते खंगुबुदि नते मो यांखै मरी जि मनुंगदा ngasai khoi panelist no haibigo moi chokki munnabagi mana goigragadi mana power pai grani mana paisa pai grani adudi ma oide srupudi oidabana phai adu maina su moi masen gi makta munnaba leirum gadra haina joi chingaba pawe akoi opposition gi manga adu pai di suli leitrabani moi di tongana leijerbani opposition boina moi di resign tawrasu dum tawjarage mayamna pamru dum tawrage na dum leijerabani pai leijedrabani adu hairiba yankhai mari sidi
any time when a circle chamber, no with the women actually. Madam India constitution piva provision. Sarkar am Shemum, the absolute majority Labour Party do not Sarkar Chamber, the Yava has Indian constitution, I have a Pironi. Must the young money lay in the Sarkar Chamber these. Must it touch Harakanda Perjabu Nushibita Havigi Wakan Power Quina. Madam D. Katunaraga, I couldn't see Monty Mam Jim Munadana, Minister Munadana later good day. A quillibakshimang butare. Wajerazino, Matona Pabama, Levaki Katopangamba, Mongo Wehelaji, a quay emele, the latest lazy, Levaksham Dukalaji, it might be Mamisham Zikalaji, Hydra, sacrifice to Ragadi, Sakari Sweden, Shembangam, Global Malevo. I do talk the bida, Manu guitar, I know guitar, Manu guitar, and I don't get like talk, Lishinga, Tole business Sakari, Shembangam, the Rahabigi. A question of Zule. Aduna, Hosi Manipur, the popular government, I'm late the Basigi responsibility. Di Hosi lady when BJP, I'm a Dimagi partner wherever, Emile, young Kaimari Zigi, a town dietally, my non talk to the Chienbea. Hosi a quicker, you know, Mayana control to Lizibo. A quina, Tagan Kibano, Quina, Moina, Liam the Hakams and then Emile to Lokarga Localia, development Pankarga Nailega. Mayang control to Lisboka Riginova. Taina, Quigi, Hoy Mayang, Guna Pajana, Hona Birambadi, development, don't know the Honor Maya. Other Quigi by pushing a tiny the harem of Isay Musula even ever. Quack, Kari Quack, no, Mayang Quackney. Makadita Zera. Shigi Isay, Shigi saying Jinazu Peter Benever. Live Zindo, Manipur Masanati. A quiddy Persu, Patrazu, Igi, Iselama, Igi, Siema, Igi, Ino, Maigi, Pama, Igi, Kurama, Kudum Tibatamotum, the Equi, John Jengson, Magidam to Quona doing. Although a top of the live Zinduna, Heg a quick Iselama Kudum Timotum, the Kashu Ying Began have it touched the Ying Bivadi. Adubo Mayangi, Senaronda. Aduna Equisha, Husik share. That's in Harakan, the BJP, Emily Young Kimari, Zay. Nay, Pang the word Nesser Tado. No, you would give a time when they said to Tado. Some ministers are winning Bamu hello. No, you Martagi Parkanabamu hello. I do not each other than Jubachadre have to do with Helacano. A Pabamu hello, may am support of Viro, a quick congresskiju, Emile Mangasi, Adam support or any hydron eye later. I do a targety, Sunga should in a sarcasm, Shembi Gadi, Gadi here quickly, Levaxibo, Asuquina or Num the Nation Tomdurino, other person in Jibo, and the Tatarusum Shantoria. See Matungazum Shantorco Ribra. At the game, Tatarshiki Manung, the Shem by Abba Shamaga, a queen of Pamis, a person who did not Shembira Mava, Taishan Biramava, Nuxina Lamava, Amagamaga Karihani, Nuxina Lelamatunda, popular Gomen Lagadi, Nungain and Kalubaneva. Person who did not Karimongam Deva. Adu I targeti, a quay with you, Adu Haina begin the cash with it, Adu Nashigi, I atop hiding by the young lake of Pointia. A quay dolgi Matang the Zucre, Region Party, BJP, Gedusiam, hiding Mazule. Adu Kadu running a Sigi, kind of topic Shimushu, Persian rule versus popular gomen, Habenina, I said these are the concentration to Zege. A quick popular gomen locked up, a quick Manipur, I don't wagani. Karigi the Mukta. I quickly awab, so would you some Harakan, Emile Mayamze? Work program to Tagatre. Emile is in my Mackie and Redugi, Lady Emile is in a Pardana member no Popirka doing. I quickly ambition to Shembio, I quickly election to Quilas Tabio, I quickly Kenel Jim to Tabio, Dan Jim to Sanbiona, Emile the Popirka doing. Like I do not. Emile do not Magi concern minister, do not chairman Weber, concern minister the Hijaraga, a quickie Igi Kendra, the Shmai Lashima Happy on Haraga, other ministers no concern Torga, other Maitorgo walk program, I'm a Hapaga, Manipuri Kendra, Hopugi Singa, Tamia Labuk Lamang, Mayam Jelambidis, Shimbi than a quarter no and Gadavaneva. Other Hujek Parjam Tanasu, I have to wish other Lambi Shimbi. I couldn't come to the high court again and told it never. Let me shame the Bagika of Manam Pio and Lai do never. Other my told them to Hajabangam there. At the email, the highway quid you pilot and an Antuea. Other the quiggy, what if Mayam, no, I triple Mayam, who's your women put a quite what is a lumpy. Wait, I want to am like, oh, we came the Leviga, Waba Mayam, put them a tile. Otherwise, Quimiam,
Hek un hek waba je ta sana kan lambi thong je ueba lambi thong je kanana sembi doino ba hoi hard town si manung da budi moi sem gani koila sadu tha gani adi concrete na RCC du tawni ko ne na mage governor hoi secretary hoi moi na chat pa jaga do ai budi khar sembi bisu ye singya tamya labuk lamhang khungang la khurba jaga du di kanana MLA du na thangat char ga semja ga da bne ba hoji MLA sing adu thangat pagi upai shulai leite adum ta dana leire ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔꯕꯨ ꯐꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯔꯁꯦꯟꯁꯤ ꯊꯥ 3 ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ Manipurgi irang je handadana misi mina thokdana mi hoi kaya sidana jat bijat kaya hanarakpadu matamdadi persen ulaga khitang kanbigadra na khalubadugi adugi persen un pamu buneba kana sumi amtana persen un pamu bunateba mayang paksingduna laga kuida wayan baje kana su pampoteba adu khangmang ngamaktabdagi matamdada leiriba BJP gi leader mayam kanu mayam jingduna karim mata control tobang ngamdana mi je paga hana bangki ne sinabuda khangamdadana persen uladi phagdra na khanjaru buneba yam lan ba penusu nateba wrong action ju nateba adubu lakpududa hoje adugi mihan mipundo khare handare adumadi percent unda koi tasang really koi thagacheba adubu aduna sumai koi sum leibidi yaroeba akoi development darkar leiba akoi amung nungaini hingminna ba darkar leiba nungaini hingminna na ba hona ba gi timing dadi akoi yam ware aduna koi gi leirak khulak singya tamya labuk lamhang kungang da leiba parja mayam jige awa nungai gi daitadi kanana pubigani popular government pubigadabani aduna popular government je ngasigi topic president rule versus popular government haibaje masida president rule je thataruk yengre magi development thedona leitre adu itadi president rule je muktoga popular government amuk laji adu popular government je langnu phona bada BJP gi leiribe MLA yankhai mari je pang da badona yamna upai leje da badona bikhari dona hingbaje masimadi tuaga akoi pulap manaraga ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯍꯨꯝꯐꯨꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯖꯨꯒꯣꯠ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒꯅ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯅꯠ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ Prime Minister na September 9 da Assam da laktori lai mana Assam da lai je okhagam lai September 9 da ung laktana Assam da ko mayam thadadana inauguration tawdana khotana tawdori Manipur di yobiraga Manipur gi wari ba mayam sigi di karim ta khanbidana mana koi chen chendana laidana Manipur haibase kaw makai magi makok ta changda bungi leiri che masina takpadi BJP haribu government che double engine amadi center da pairu BJP je Manipur gi demta karim ta khanbidre adu oitaragadi aikoi Manipur haibase tongan ba BJP nata ba atopa amana shasan to ba darkar lei haibase masimajo ai haijege soja za yamarik jumba oral thamiri makha chathajaboina ai pabung da laksage pabung nakalamarom da koigi state amada popular government ama leitabagi grievances se koi ojana thambiriba warol khara thambiriba sida koigi lokhat payaba mayamam su yauri habidi tongan ba assembly constituency gi leiriba awat apa mayam sigi voice high representative sina pugadori bane aduma popular government ama leitrabane makoije amarom da koigi imagi meragi sujatana he haiba makoije summer vacation thadopga samanarne nungaigra poni moi adubu nakalam moi koigi phangbam thokpa salary di phangi bane babu aduma pabung daina lakchaningi si haidi ngasagi koigi handak pangthokiba MP election da congress na ani makagri bane sida mu pabung en lakchani ba phamdi sida sina example amasu amu BJP si miyamna yadre habagi achauba example amsu si na su amu oiba yadori bane ba dugi matakta mu
BJP याद्रे हारगसु अमुकसु BJP दगी तोक्चरगे हाबगी कैंपेन ngasibu tawsu koi amusu udri ba pabu masida pabu popular government amala ko sam tangai phadabanina tha taruk amu extend tawre adu targedi pabungi mota 2027 ki election sigi yenglakanda pabung tangai phadana popular government ama habadi makoi leader ma Article 163 ki matungina leader ma claim taroga 164 da akoi popular government ma CM doine ba masi pabungi mota 2027 ki election ji yenga na popular government ama athu matam da semakani habagi thajab leiba kamai toi pabung tang tam ai wakhan di central government ki aim che makoi di government thamba nate government thamba nate makoi central government ki hidden agenda ama akoi thai tu bam le ri ba masi ai na hana swai jagra bani central government ki MD Manipur da maroi ne akoi ki insurgency lotion basina ba aduna aina hajagi bodo ahamada ibon lan lobby kanu corruption city hauji Narendra Modi ne hek prime minister zero balance de account hang to pio hare 15 lakh sak ne amni praja khudi mangta lupa zero balance ha baju lupa sangwa di bank na mahapali cha mahapali zero balance de hang aso dum tat kreba mana kashu corruption je congress hi wana te hauji ki BJP matam na corruption di heli bani anti corruption helaga moina corruption he na bagi maming di anti corruption ai ba adu manung da di corruption hen bagi thabak adu pakthai maji akoina aina sida haidru mayam loin khangda bung haktani percentage ke am heli kari to loin khangna haktani samjam hai doctor ma khan bagi da 25 lakhs na 23 lakhs te pidri bani na ai adu bo khudam yam lei hai ba ko machi kana de adu hadu bagi adu ramjetal ni na india ge phawba advocate harami mana Narendra Modi support to gi badi akoi foreign gi account sing da Furan mayam na Narendra Modi kai mayam sin crore masing thibang am de crore ma India de fura labu gi bado madu Narendra Modi na promise tawraga la ra basing gi account hakun hai gi ne ba madu hapti ba Manipur machin thir mi duti हम 15 साल का कांग्रेस का 15 साल का काम हम 15 महीने में कर देगा है ना बीजेपी ने चई मंगा तरा तो कशु कान दी अदु दी मोइन मचिन थीबा मयाम सिते हाजर रोय अदुगा आइन हाजबति सिनिता इंडिया मणिपुर की लेंगाती ने हाने होम सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण पिले ना हागी बातुनी को यामने नेशनल की वइना अखोइदा इकाई पीबा वहाई म हाइग्रबनी को आई ngasi रिपीट तौसर रोय अखोइ की गवर्नमेंट से करम गवर्नमेंट नो हाइबदो कांग्रेस ओरो अमु जनता ओरो एमपीपी ओरो कना ओरो बीजेपी ओरो अदु मान हाइग्रबनी को मणिपुर की फाउनाबी सिंह दिल्ली के दो लाए तो तुम हाइग्रब नहीं मसी हाइजर रोय अदुगा पीआर सिदी कना नसु पाम नते प्रजा नसु पामदे पॉलिटिकल पार्टी नसु पाम नते मसी अखोइद नमदना खानाउद नमजलगा थंगे पीआर ने बको मकोइ एम दोइ फंगदगी एम सी लेगिन प्रजा कनो सी इलेक्शन तो बिए तो बिए 27 दा मसी अखोइ गारंटी अखोइना गारंटी तो ममते अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अखोइना 14 आइन हाइजबदो हान साइगन 15 अक्टोबर 1949 दगी 16 अक्टोबर दगी अखोइ मणिपुर से मथंगा वन बहुग्रबने वेरी नेक्स्ट डे दगी चीफ सेक्रेटरी होंतो इमनी होम सेक्रेटरी होंतो इनेबा अखोइना मणिपुर इतिहास फजन खंगसेबा मयांग सिंगसिना आइना हन्ना हाजरिने मयांग अमतन अखोइ अफब तौरो हेबसी अखोइना खंगदमनेबा अखोइना मयांग दना पै दरकार लेतेबा मखोइना अखोइदना फनगदम मणिपुर दती अखोइना दिल्ली चलगा अखोइ कैसु ममल लेतबा मी तोंग तादना दो दिल्ली द ता लेरुगद नतेबा अखोइगी एमएलए सिंगमु सी मिनिस्टर मु दिल्ली चबदी इंडिया द अमु यावदे मसी मद्री रिकॉर्ड ने अखोइदी एवरी ब्लडी वीकेंड से दिल्ली चलगा अदुम दिल्ली की मीना इमानब सिंह हाइरे नो एमएलए कनसु मोय मथो मु लिटरबर न हाइरे बको अदुना आई मा खता जरोय अदुना मसिंग सुदना इबुंगोन हाइबिग्रे मसिंग ही हेन लेरबनी मसी सेमद्रिबसी मरम चकोइन खांगसे बको अखोइ वाखन कर खंदसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम ने पीआर से मसी अखोइ मणिपुर दा चही अनि मखाइबो पीआर लेखरे बको हाना अदुना सिदैदा चही तरुक लेरे आदि चही म लेरे चही नि लेरे 27 की इलेक्शन जो आइन होजे हाजन तौदबसु याय अदुना मणिपुर की मफम खुदिमक्ता इम्फाल एरिया दसु कैस्पर थमगा सिपाई गाई बसे मफम खुदिम गाई बसी मसी अखोइ खंदबियो मसी खंदबियो बको अखोइ सिदे लेबसी मफम खुदिमक्ता गाई सिंग गाती कैस्पर से अखोइ मणिपुर की मफम खुदिमता अखोइ से क्वेश्चन लिबने मोइना क्वेश्चन थमिमनेबा नेशनल हाईवे हांगदसु मरम लेयबा मसी मरम ले नेशनल हाईवे हांगद्रे अनाब सिंग से मो एम्बुलेंस हम तोरगा मोइगी अनाब सेक तोरगा मोइना आर्मी एस्कॉर्ट तोरगा इलाइलेन पुबी आइदना पुद्री सिटी
ngasi mi angak pu phang siri bane ba ko khoi na masing thi bangam dana nara kholaga lai amgam dana dama siri lai amgam da sum lai ri ana ba sing si kai sum mo option leite ba adu ai na wam haje masi ai ni yam chok thong hai bi wan te manipur da congress na te bjp na te option leite hai bi kono akoi parja khudi mang si hantak ti wakhan yam khala bani ko masi ibung na hai ba to new all wine new bottle adu na new bottle new boil where we have machine I hajake adina akoi mioi punsi the change is the law of nature and the mioi but na home base adum doctor dine minati ko home base ngaranga ngasiga manaro ngasiga haye ngamu manaro masi akoi na khanda ga dan numi tholei base nudi gi tholei numi se magi kano chuman manaro ko adina option lete nati Tamil Nadu the 1963 degi ngasi bauda National Party Congress na the BJP changam dine 1963 degi aina hajagi but national aina hana hajagi but India le riba state kuntra sidai da kunnadi regional party na panjari ba nuai na le sidi Nagaland ai chai mani moi munuai na le lete kaino Mizoram nuai na le akoi da ni Manipur da wale Delhi da nong taraga akoi Manipur satin du pe ba masi wakan sa tok se ba Delhi migi matok tam to se ba ato po ma hajage akoi 260 si ba angang di Narendra Modi ga Rahul Gandhi ga phamin na de ba Pahalgam wi incident da mi kun ga taruk phamin si gi ba du di mabani cha thak mina kon na raga India kai do re na dumai kon ne akoi Manipur di is not a part of India we are not separate from India we are part of India we are very much citizen of India we have been treated like foreigners masi akoi na khangjagadam ne ba akoi ji mu kari no akoi mi moi no hibagi matik chari braba mapan thok pu ya de si to bu ya de si to bu ya de MLA sing na charter flight plane hire tor ga moi na to mi paisa do akoi parjadi khai bani ne moi na kari to je moi na kari podam tha bra moi MLA ne tor chaur sing ji karai di paisa no ba moi tu la ani makai phange ba je tha khudingi la ani makai do parjadi khai ba akoi dagi goose tax se 111 item dagi tax load bane ba hausi de chor hon bu de bu tax load bane ba masi oxygen lei ba de madu tax GST yaur bane aduna akoi na hajaga de badi aina haining badi loi banai roi ko ngasi chahi tarang ngasi loi roi akoi na pa buk ngasi PR ge madam da apa bu khare lei ko akoi na PR je phati dai de koila sa ba je hausi chuk thana thai ko hausi ge ate popular government pa na tharaga aina hang da chai tawo ta ruk chare loi re manam di adu tha tarum chalani adu tha tarum tender mu lani adu popular government matam de ni ko MLA ju thikada roi ba jikti ai hadisin MLA thikada roi mai kendra digi khuchabi do adu torga thong sali kaino to holi loina mai thikada ni nunga awa ba de wan laira ba di masi chahi 80 buk sid laira ba mate kanana MLA mtan maun de lupa la ma kano donate to ba ngasi bok da dri ba la ga ma magi awa ba de yum bu ya sare thangoi sengna mai yum do phajana sabi ba MLA de tholo ba ngasi laira ba 60,000 laira bi de moina chahi ani hele ba de moina lupa lakh karol moi donate to ngam da braba madum tholo hai ba aina hajabadi madu wa ngang mi mo de thabak oina to view aduna akoina hantak ki matang hita akoina phajana khandasi Pahalgam ge accident na akoida full proof oira bani akoi se Indian oina treat to de abse masi ai hajara roi aroi boina wafam tum thamjege akoi punama wakan khandamina si wabiya bang ware awabi mateng pangsi nungai bana so awabi mateng pang biu ahen basing tuna awat basing mention biu shoi re basing se sum toksi masi the party waliti Congress BJP am party doin toksi adu matam na dum porakani afa basi matam porakani ba asimi be khong se matam porapang tani achumba akoina achumba du putokse minamba wanga ngoisi adu ga thabukan susi migi mapan tangoisi akoi 1947 mang da akoi tom de hingjarami bani akoi chengma pan tha dui ni mi mateng lo ro si mi mateng lo da akoi mina mayang na kan ngang sine ba bikraba lam si da akoi Manipur da ngasi political party kun ga manga ni ain masing thiang lerami si Congress ka BJP na majority wa haben macha si MP thana kun ga manga chu yeba masi da party me tilingkali mo central da gi grand khara phang bodo moi party dan atuna akoi puna makse loina thupse laga difference me amse leba mun phumje laga ne akoi Manipur si nungai da bong ta sinsi aduga aina wafam si haraga akoi gi yai phana ba lambi si akoi sinje ta bani mayang amata na akoi afa ba kai su tawroi mokhoi di mokhoi tolop chaba mokhoi nungai na ba
अखोई से करप्शन की सरगने न मोइन खल्ले बको अखोई सिदे पैसा पीरगा थबक खोमु तौबनीना अखोई हाइबन फॉर कैनोन करप्शन ने अखोई हाइबन नेबा सरगनेबा अदुना आई मिया प्रजा मियाम दा आइना हागी वाई से आराम ने और से दु माफी गनी आई मियाम खोरमजरी ओके थैंक यू वेरी मच पाबुंग लोशिलपदा आई ओजा पाउजल चावदा लाक्सगे ओजा पाउजल चावगा नाकलमरोमदा हाइदी बीजेपी की मेजॉरिटी ओरिबा खुगी MLA सिंगसिना पॉपुलर गवर्नमेंट अमगी लीडर अमा क्लेम तौबा ngamdabase मसिगी मरोमदा हिडन एजेंडा सी ngsaigi खुगी इंडिया गवर्नमेंट ना कुकी से प्रॉक्सीज होइना सिजिने हाबगी वारोल सिमा याम तोइन हारे दुगी मथक्ता अमु येंगबा याबजे खुगी लोक सभा की MP की 543 सीट लेबसिदा 170 की MP सीट सिदी अयाम खुगी मखुगी ट्राइबल वोटर्स ना मराइबक लेपीबने अदुना नाकल अमरोमदा खुईदी कनोदा चंद्रे ST दसु चंद्रे अदुमकना ngsaigi si akhoi manipur da gi budi chatli base only ani khaktani adumangna hojik phogda akhoi union home minister amisana hai gi basi popular government ama semge ha betar gadi nakoi masen yasin naba mahana reconciliation amasu mathau tai ha statement su thamgi leiba leiba phibam sidadi hojik reconciliation gi room se oja paujal chawa ude reconciliation gi room se udrabani na leader si union government tagi khandragadi sidagi su claim tawba ngamdre ABC XYZ si lejare na claim tawba ngamdre adai su khanma ngamdre adui betaragadi popular government si until and unless 2027 gi vote election se pabung na tawdababu yabagi pibam habagi statement su pabung na su thambiriba adui betaragadi oja paujal chawa masi apoi kari kamaini yengba lengang na su asong union government na su si oiro na haidra ba khoi sidai su claim tawdragadi popular government matang masi ge se claim to me am lengoni ai chimis oja adada akhoi internal issues me amna despite having a majority not thumping majority with various alliances adu bong ngam de put am have because internal rift me amna ko internal issue me amna kai gona power mongering ha jaw tare ana madu gi pot da akhoi masel da among the politicians who have got a majority BJP na adu koi na kai ha jaw tare siam ngam dine despite claims natra mang di akhoi kun lere kun ma thoi lere trai pan lere tram ngal lere kan tonon ro akhoi gi discussion nu jam yaw re tare se so siam mudra ada ina ha jaw do matam ha gi na simsem sema kiroin manam to thu mi ba keno myam se ngasai gi gari do siam to de matam ka chang ne ngasai gari lo kha tai do matam ga chang ne sem do adu na ngasai ha bi reconciliation gi step loite na ai di malem da level sing da khoi gi reconciliation ne je matam gi wani ko akhoi ngana nan ku ki wa sanaroi kan to da ni na ha bi sinu ji khoi manipur gi level tongan bodies me ama wa sanama hawre adu khoi madugi lakado ba khoi kano hajaw tare tungda lakpa ya basidi akhoi khangmodi ngamde but we can definitely try for a better tomorrow haibani le paunu haibi ko aduna akhoi gi expectations si da akhoi thamjuru ba akhoi gi thajaba myam masi gi di myam na thajaba du pi ro kan na khubi soi nama kan si da akhoi gi mana apama mi thagalai ne ko akhoi apama mi sing sina majority paina akhoi fail ore habne fail ore upai letre mapan de gi khoi paning da ba like say habi riba akhoi manipur 1972 state root phong ga ngai ba state amni adu chief commissioner amna party state amne na parliament ne adu condition ko same condition ko jim le natra amam jam ti kai ni ngai ba sing ha kan de man akhoi isa laga puk ngam jida ha ba sidi it's a big shame for all of us adu public fault lebra hai ta ga di ngasai haje gi do akhoi ju kitang manung da khanjara kan sida akhoi na soi na krai do akhoi na khalam ni kai no akhoi na mathang da thajabi ai kana no akhoi driver na no kana khan sige hai bi mathang gi mandate lak to sidi yam maru ba matam ni maram di manipur gi khwai gi maru ba timing hai jab tare ko adu any let forgive and forget hainam pot ka sule ne ko madu gi pot da satoi bra na taga makhata ne na thugai toy bra maram di lenga khem bai ji kuki yaw na shem toy bra people's representation ek ne tara le au taga assembly si command to function to do ri or si phim si leita ga di territorial council gi mangdo
mangphang no doibra karam pot myam lak pe abugi haibagi manung dule silai bun pa ji akhoi gi governor sahib je Kashmir Ladakh ko sida abrogate tor kan je pre and post matam da yamna lingman strategy zamani home secretary ramine arai bun pan de silai ai sigi sodu haje gi mini ko matam de myamna khang da bani na phai khadi anong lak pe ma kana no khang but background khang ma kangun de khoi ni khange di maram di sinu pa je kana mana Kashmir ke to gi kamai chalai gi kari military operations to gi so military gi manung su moi mayam le ne akhoi national security advisor le ni Ajit Kumar double kana adi sila in pa ju arai bijna te ada pami pa ju arai bong te ana Manipur to phim sing sing sai akhoi gi more than what meets the eye haida akhoi na min ubunga mo deba cover oba mayam to ada politicians sing gi mathau di lenga pune law semane bureaucrats na hujik lenga ine ada praja akhoi ya ka yeng ne se sa hai bi akhoi kwai lu di akhoi lambi ore na yeng na ba se Manipur Shiva extend to Happy Yame. Court Nabu cognizance law in it. But then where was the court then? Mata Manipura, Akogi, Iram Hulpakans, the High Court Sumoto cognizance low weather. Government at the city Holikano, Alto we are the Kano. Natra. As the Matam the Pali, judiciary equilibrium, Amitsana Lagan Hainato, Noigi High Court key, Justice Amana, fighting during to what this had to lower the Shinamagi, see Yangi Tolin. Kalaga among one record. Learning about political rhetoric to the way Taba the warrior, man ki bat tadre, okay, Modi ju war Hijabatarico, Hybrid. Other target the Aquina Canang, so relate to the Aquina in the Yazing body, Pound Hibiba, Sagi, labor submit nonce, Aqui Hiroshima, Nagasaki, the bomb Tadarido, a minor Manipur, actual bomb in Tadarish. See bombs they get, yes, okay, war cape, see the Yamatole, but okay, the same as the Howard Passa. Hot Pungam, none of Honabagi Pangan, Adagi, Tabok Subuda, Akogi, Kai Hajabtara. White color job cooked even at all. I Namni, I Tony, I meet Pali, I Nakong Pali, Wakanam Kandamangami, even I differently able or Tagasu, Tabok Tongam Mina, Pashatan Mangamni, High Target, Akoikitungamodo. And hope I will see later with the medium Toyal Siganigo. Mayamji, Hayang Parakini having a Holland in a Watan. I do you Pani have a Holland, Homiam, Puna. As a community, as a public, as political parties, may am plug touching I can't see that incut peggy hitarico, chocolate peggy, Karak culture hitar, not the ma'am, I never white cool culture and top, Karak Pavy, Karak to Tabi the Kans of Homerson, Kahat Minasi, Highway posting my hijack. Thank you. Yeah, Nipa. I want to hijack. She American and Japan, the atom bomb Jatade, Nagasaki, Hiroshima. Japan ji udu ina tum khram ne udde ki hawala kuna haji world war ori sine ba ngasi Japan na America di yetu mok lei te madu ki thongna da khoi lei ga dam ne ba India ne han tak akhoi di ill treat to bo se machi we must taught a lesson to them akhoi ji maiti se kadam no do akhoi na moi gi napcha da ba moi gi oi na lang tho ga ne akhoi itom de hingja na ba gi upai ma thi se ba Japan gi matok tam se ba akhoi se afa ba gi matok tam ji phate matok tam mo ji ka dok ke Apa beri matok temji Singapura le kui nama nak kamai duk semje Singapura ising thang na LEIMA base le kani boh maaf nanti ado world hoji GDP da fourth world ki fourth place te le sini apa aku ithabok kan su se apa aku lingjen mana si unity le se apa caga tok na wathi ware mangang mi hote thabok oina wa hangi labuk la manjing se kuki ka sunate ko they are nothing I battalion command ko cookie security. Moi in India ne mating pang bagi moi mabangal lebi wani. They are nothing to us. Aduna akoi itom da adum hogalaga Japan dong na adum we can rise again. We can rise. Yes, we can rise. We can rise. Adu tani. Okay. Lotion jarake. Phazaba statement ni pabung na thambirisi. Thank you very much. Ngasi ki pugachari ba topic asi da tongan panelist ahongi tongan ba warol kaya ma thambiduna. Pugachari ba topic asu mapung phan bi wi dong ta han north window gi mai kai degi koi pabung za sarat amadi za paujal za wabu thakat pabung dokchari loshilakpada ekui viewers sing da thamjaning ba wafam di ngasi ki pugachari ba topic asi da tongan ba warol
panelist singi tabi kre masida khoi gi miyam na tangai phadana democracy chatpa leibak amada khoi gi popular government ama pami popular government ama matam sangna leirakta ba basi khoi gi masida mangjaba ngaktani adubu tangai phadana khoi hojik khoi gi leiba congress amadi bjp national party sida khoina option leitabagi leitrabadawna mayamna khanba bjp amu khanba congress amu khanba masimangna akoi kari haini tangai phadana akoi amutang tururaga su hogot ke hai taragadi akoi delhi da nong churaga akoi si imphal da satin tuppasi toke hairabadi akoi tangai phadana akoi regional party ma lingkalaga isana isabu akoi kanna sudana akoi amutang akoi ningthau pan baleibak ama oina hingjarami bane madugi phibamdu akoi amuk hanna hallakanda akoi hingbanga moi haibasi karisu leite masida tangai phadana su akoi miyamna khoina semdok mina gadori basi khoi la kadori be election sing da mioi be je we all humans are very greedy masi pokpadagi ni human nature ni aduna bota sen sangraba sen yam sangraba misak amana kaidangoi da phaba thabak tawrakani haibasi masidi adumak thajadi aduna election da yaribe makhai sen changhandaba sen laudaba adu be taragadi akoi hena chakhatpa khunai ma oirkani haba warol se thamjaba loinena athuba matamda paliba bjp gi lenga ki khoi mla sing nasu miyamna demand tawriba miyamna pamliba asigumlaba popular government asi absolute majority oina leibanina masi tangai phadana masi semna bo hona biu haba warol si lakadoriba election si gi yenglaga karigumba masi da miyamna hainaba 2027 si bokta athuba matamda popular government ama laktaba taragadi 2027 की इलेक्शन द बीजेपी द कैंडिडेट अमा भोगले पिनिंगाई लेरोय हाब मियामना निंगफु ngangnariba warol statement of si thau action oina onthok handarabgi damakta BJP gi MLA singsu amtang punsin biraga popular government amatangai phadana thuna sembiu haiba statement je thamjaba loine nanga si unedi mieng tabi khwai punam ki maphamdagi kainane ba ya thangni jari till then take a step and good night. हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमुक करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताक युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकुपम रोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ. Welcome to Uttaranchal. सेंट्रल गवर्नमेंट की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरु ओई रसल कोचिंग इंस्टीट्यूट मयांग इम्फालदा SSC डिफेंस समदि बैंकिंग एग्जाम सिंगी था तरुकी बोर्डिंग की कोर्स हौजरगनी मफम असिदा बोर्डिंग द लैबा साट्रो खुदिंगमक थबकी एग्जाम सिंगदा रिटन दा 100% सक्सेस ओइरी मफम असिदा सकदारबा रिटायर्ड नेवी एयर फोर्स समदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंगना ताकपी तंबीरी बोर्डिंग द लैबा साट्र सिंग नोमद पुंग तरा ओजागा लोइनना लारिक पहनबगा लोइनना
Pung amagi physical training su pichari. Mafam asida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri. Akaknaba seat masing kun khaktani. Yaubiningbा सिंगना मयांग इम्फाल बेंगुन बुया लेरक्ता लेबा रसेल कोचिंग इंस्टीट्यूट ता लाकपिरगा registration तौबी हौ नत्रगा अकुपा मरोलगिदमक मोबाइल नंबर 8289833957 दा कांटेक्ट तौबिरउ